Kathamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa JSC kgwedisa moporesidente go thapa Mandisa Maya go nna moatlhodimogolo wa naga. Ramaphosa a re o utlwile botlhoko ka dintsho tsa batlhankela bagolo ba puso ya Iran. Liverpool e thapile motsamaisi yo montšhwa. Tlaridiale. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa a re o ipaakantse mme go tla itshupa gore magareng ga gagwe le moeteledipele wa MK Jacob Zuma po ke mang. Ramaphosa a re ga tsikengwe ke sepe ebile o tile moko gore ANC tlile go fenya ditlhopho tsa beke e tlang. Letsatsi la ditlhopho le setse le gaufi mme presidente ya ANC Cyril Ramaphosa o tile moko gore ba tlile go fenya o go itlhile yo a gaisanang nae e le mo presidente wa maloba Jacob Zuma mme a re ANC e tlile go fenya. Ramaphosa a re Zuma o lekile go tshosetsa ANC fela ga a atlega. We've got leaders who are tried and tested. Yesterday's leaders are with us. They are with us. Khutsi le bao ba bonang gore go a tshisa mona. Ba tswa ba ilo simulla di patinyana tsa bona tse di na le maina ao ba simulla nga bo what M1 re mo ba na khone gore ba tla re tshosa a re a tshoga sina luvalo a se sabinto sethi woza ilethe la impi sizoyithatha ngoba thina siyowina lolukhetho luzayo asinavalo nakancane. So re na le baetapele ba maobane re na le baetapele ka jeko le kaosa. Ramaphosa o ne a bua le baagi ba le dikete kwa Madibeng kwa ntlenyana ga Brits kwa Northwest. O ne a eteletse pele letsholo la ditlhopho la lekoko le le busang kwa kgaolong eno e tlhaelang ka metsi. Mme se ke kgaolo e neng e kailwe e le ANC e sa tshwanelang go tsena kwa go yona ka motsi wa dipolao tsa mogoso tsa kwa Marikana. Presidente ya ANC a re lekoko le tlile go fenya mme ba baleng kgatlhano le seno ba tlile go sala ba kabetse beke e tlang. And there are many who have been saying ANC is going to be below 50%. Kere letlo bona spoku le bao ba di patinyana tse nyane tse di tsama haralona di emise mekhatla e tlo wela ka mogara maoto a bona ke ANC fela e tlo ba bentshang gore ke yona po ya mona South Africa a gona po e nngwe dipo di ka sebebe di mo lesakeng a gona taba ya coalition le anybody ke ANC fela e tlo tshwarang naga ena ba tla bona ka di 29 gore go tlo etsagala eng re tlo ba bontsha sentle gore re bomang. ANC e tlile go konesetsa letsholo la yona la ditlhopho ka rally ya Sianqoba mo bokhutlong jono jwa beke kwa FNB Stadium. Moeteledipele wa DA John Steenhuisen a re puso e eteletsweng pele ke lekoko la gagwe e tlile go baya kwa setlhoeng pabalesego kwa metsemagaeng. O na bua kwa rallyng ya lekoko ya bofelo kwa Northern Cape pele ga ditlhopho tsa bosetšhaba le diporofense beke e tlang. Lekoko la DA le bona sentle fa le na le tšhono ya go fenya porofense ya Kapa Bokone. Lekoko le solofela go ntsha ANC ka puso tshwaraganelo fa ANC ka palelwa ke go iponela palo e ntsi mo ditlhophong.
If I look at the polling, we're sitting above 40%. Things are looking good. I think that we stand a chance here in the Northern Cape, and that's why I've invested some time here as well. It is going to be one of the strategic provinces in this next election, and I think it is a province where the ANC is vulnerable. If one looks at the unemployment rate, the terrible state of service delivery in this province, the huge economic deprivation that's taking place here, I think people here in the Northern Cape are ripe for change. Steniesen a re ba ikelela go tlhoma makala a tshireletsego ya metsemagae fa lekoko la gagwe le ka fenya. We've shown that you can fight crime, that you can bring crime statistics down, but it requires localized policing. And what we've got a plan to do as well is reintroduce rural safety units, bring back a system like the commandos, but using police reservists, and of course harnessing technology. Drone technology now is a game changer. Gabagare ba manokeng ba DA ba re ba tletse tsholofelo ya gore ba dile go fenya ditlhopho beke e tlang. We're still struggling with water. We're struggling with the infrastructure of Warrington as well, whether it's roads, whether it is the electrical infrastructure, or whether it's the storm waters or the water infrastructure as well. So people are quite sick and tired, and they are all eager to go to the voting station on the 29th. We've got quite strong support. We are from Hartswater. We are in the farming area, that side. There's a lot of poverty amongst our people, and the DA is there to come and change basically all of that. So really from our side is like Deirdre has said, we have a lot of support. DA tle go tshwara rally ya yona ya bofelo mo Gauteng bokutlo jwa beke. Inkatha Freedom Party kwa KwaZulu-Natal ya re letsholo la yone la go tsa taolo ya profense eo gape le tsamaya ka thelelo jaaka go setse malatsi a le mmalwa fela pele ga ditlhopho. Ntlhopheng wa lekoko wa botonakgolo kwa KwaZulu-Natal Tamintuli a re IFP ke mmamoratwa kwa dikgaolong tsa metsemagae. Go na le divoutu di le dimilione di le 27 phegelwane thataro tsa bosetšhaba tseo makoko a dipolotiki a ka di kgapelang. Di le dimilione di le 5 phegelwane 7 tsa tsona ke tsa kwa KwaZulu-Natal. Lekoko kganetso la semmuso kwa profenseng le ntse le ingwakela batlhophi kwa dikgaolong tseo ANC e leng matla kwa go tsona. Fa e ne e bua le batlhophi, IFP e tshepisitse gore e tle go rebolela bašwa ditšhono tsa ditiro, go tlisa thebolelo e botoka ya ditirelo go botlhe le go fedisa bonweenwee. As the IFP, we are spending most of our time here in eThekwini and in places such as Umsunduzi, because that is where the majority of the people who are registered to vote are, and we want to have a conversation with them about the future of this province to enable the IFP to fix the problems that are facing the people of eThekwini and the problems that are facing the people of KwaZulu-Natal. Ntuli a re lekoko le tlile go tsepamisa mogopolo mo go tsosolosetseng ikonomi kwa profenseng. To eradicate the issues of poverty and corruption, to ensure that we fight crime with the citizens of KwaZulu-Natal, we are hopeful that the people of KwaZulu-Natal will be understanding our, in fact, beliefs in terms of the economic development. You recall the inception of Ithala Bank, which was meant to assist the emerging entrepreneurs or business people. And that is what we believe we must invest a lot of money in on the ground, so that a lot of people will be job creators and also, in fact, employ themselves. Baagi ba re kgaolo ya bone ya aparetswe ke bosenyi, botlhokatiro, diritibatsi le tlhaelo ya tlamelo ya metsi le motlakase. Bangwe ba beile tshepo ya bone mo lekokong la IFP gore e dire sente kwa ditlhophong. We want job opportunities, and we also need for foreign nationals who are here illegally to be sent home. We would be very happy as young people to have more opportunities, especially jobs. We would love to get tertiary education. Some of us simply cannot afford it. We are not sitting at home by choice. We will go out in our numbers to vote, and we will vote for the IFP. Go setse matsatsi a se kae fela pele ga ditlhopho. Lekoko le tla tshwanelwa ke go dira botoka go na le 2019 kwa le kgonneng go bona diperesente di le 16 tsa divoutu e leng manno a le 13 kwa kgotlapeomolao ya profense, fa ANC e bone manno a le 44 e leng divoutu di le diperesente di le 54.
Dingwaga di le 30 tsa demokrasi go ka nna le moatlhodimogolo wa mosadi kwa kgotlatshekelo ya molaotheo. Seno ke jaaka JSC e sweditse go kgwedisa mopresidente Cyril Ramaphosa go thapa motlatsa moatlhodimogolo Mandisa Maya mo maemong a moatlhodimogolo wa naga. Tsela ya moatlhodimogolo wa ntlha wa mosadi wa Aforika Borwa e gaufi le go khutla. Se se setseng jaanong ke tshwetso ya bofelo go tswa go mopresidente Cyril Ramaphosa morago ga gore JSC ya tlanegiseng tlhopheng a le esi motlatsa moatlhodimogolo Mandisa Maya go tsaya maemo ano. Maya o ne a botsolediwa ke JSC e leng karolo e botlhokwa thata pele ga a ka thapiwa. If I'm appointed for this position, I know that I will bear the enormous responsibility of ensuring that the institution remains strong, retains its integrity, and firmly executes its role of protecting and promoting the Constitution and the law, so that our country, especially the poor and most vulnerable members of our society, are guaranteed access to justice. Go botsolodiwa ga Maya go simolotse ka pegelo ya gagwe e na le maano a gagwe go bosiamisi. Ona a akaretsa go thapiwa ga baatlhodi ba tlaleletso go fokotsa kgobellano ya tiro. Gape Maya ke karolo ya setlhopha se se tlhamang molao wa tshotlakako ka thobalano mo lephateng la bosiamisi e tla dirisiwang lekgetlo la ntlha mo dipatlisisong tsa dipego tsa mothale ono kgatlhanong le moatlhodi Selby Mbenenge wa sedika sa Eastern Cape. I would also advocate for the appointment of more judges in the court so that the work is spread wider among more judges. As I understand it, the court can accommodate as many as 15 judges now, and creating these extra positions would, in my view, fit with the idea of allowing smaller panels to adjudicate applications and appeals and ease the pressure on the judges. Gape JSC e sweditse go gakolola mopresidente gore monna setilo wa ga jaana wa kgotlatshekelo ya ditlhopho moatlhodi Dumisani Zondi o nonofetse maemo a botlatsa tona jwa kgotlatshekelo ya boikuelo. Democratic Alliance e utlwisitswe botlhoko ke leso la tokololo ya yone James Selfe yo a tlhokafetseng go sa le gale thapama eno. DA ya re o tlhokafetse ka kagiso a dikaganyeditswe ke lelapa la gagwe morago ga go lwala nako e khutshwane. Selfe o belegwe ka ngwaga wa 1955 kwa Pretoria mme o tlhophilwe go nna leloko la kgotla bosetšhaba ya diporofense ka 1994. E ne le monnasetulo wa ntlha wa federale ya DA le go rola marapo mo maemong ao ka 2019. O tlhokafala le dingwaga di le 68. Go ne go tshwerwe tirelo ya matshediso e tlhomolang pelo ya yo mongwe wa batswasetlhabelo ba kgosomano ya kago kwa Thembalethu kwa George kwa Western Cape. Siphe Sihle Mehlo wa dingwaga di le 20 ke mongwe wa batho ba le 34 ba ba tlhokafetse mo matlhotlhapelong ao. Kgaribana e neng e le botlhale kelotse ya gagwe e ne e le go dira ka motlakase fela jaaka rragwe ka nako ya matlhotlhapelo ano. O ne a direla setlamo sa selegae jaaka moithuti yo neng a le mo katisong go konosetsa dithuto tsa gagwe mo badiring ka moswi ke a le mongwe fela yo a falotseng ba lelapa la gagwe ba amogetse ke monokeng ya baagi ka atlatsopedi. We are comforted by the words of everyone that came here today. We know that death is part of life. However, when it hits you, it feels like something new. I feel like Sihle now I feel like Sihle is looking down on us, laughing and thinking that this is a joke. She always took things for granted and liked to joke around. It hurts, but at the same time, I'm smiling because I can see her smile. Baithuti ka ene le bone ba ne ba tsenetse tirelo ya matshediso le go mokaya jaaka motho yo o neng a tletse monyebo ka nako tsotlhe ebile a rata go dira metlae. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re o utlwile botlhoko ka matlhotlhapelo a go tlhokafetseng mopresidente wa Iran Ibrahim Raisi le tona ya boditšhaba Hossein Amir Abdollahian mo go ona. Raisi le batlhankela bagolo ba puso ya Iran ba tlhokafetse fa serwalankgwana sa bone se sugakana kwa East Azerbaijan fa ba ne ba boela kwa Iran.
Raisi o bonwe ka Sedimonthole a le 14 ka 1960 kwa Mashhad kwa bokone botlhaba jwa Iran. O ntse le seabe mo disupetsong tsa 1979 tseo di pagolotseng puso e neng ya ngwanokeng ke dinaga tsa kwa bophirima kwa Tehran. It's indeed a tragedy, unexpected and very unfortunate. It is going to have big implications, I think, for the country and for the region. Raisi ne le morudi, mosekisi ebile gape e le radipolotiki. Ka ditlhopho tsa bopresidente tsa 2017, Raisi o ne a le mo maemong a bobedi, mme a latlhegelwa kgatlhanong le mopresidente Hassan Rouhani. Mme o ne a feleletsa a fentse ditlhopho ka 2021. Raisi o ne a le mo nageng go tla go tsenela kopano kgolo ya go sa le gale ya BRICS. Moraga gore Tehran e nne karolo ya yone. BRICS is going to make history and open a new chapter and a stronger step towards justice, fairness, ethics, and sustainable and lasting peace on the international stage. Raisi o rile Tehran e tsea tsia dikamano tsa yona le Afrika. In each and every one of these times, the good efforts and determination of South Africa for bring about more cooperation, not just in the BRICS, but also in the African continent, is praiseworthy. Mopresidente wa Iran le tona ya merero ya dinaga tsa boditšhabatšhaba Hossein Amir Abdullahian le batlhankedi ba bangwe ba ne ba etetse kwa porofenseng ya East Azerbaijan go tlhoma semmuso diporojeke tsa kago di le pedi. Mme ne a re fa ba boela morago kwa letamong la Uis Khalasi. Helikoptera ya bone e ne ya go shomana. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re ba utlwile botlhoko thata. We're really saddened by the unexpected, terrible death of President Raisi and the foreign minister. We have passed our condolences to the supreme leader of Iran and to the people of Iran. This is really a blow to them because he was a highly respected leader in Iran, and we got to meet him when I was deputy president on my visit to Iran, and we had really good discussions, and that laid a very good basis and foundation for the good relations between South Africa and Iran. Ntlo kemedi ya Iran mo Afrika Borwa ya re Raisi e ne le mogaka moruti ebile e le tshimega ya kgololosego le bosiamisi. Dipresidente di le mmalwa go ralala lefatshe tsa re di gakgamaditswe ke leso la mopresidente Raisi mo go maswe. Kgetsi kgatlhano le morutabana wa dingwaga di le 47 yo go begwang a beteletse bana ba dingwaga di le 12 le 14 kwa sekolong sa primary sa Low Doronstad gaufi le Wolmaranstad e buseditswe morago go fitla ka la botlhano tebang le kgonagalo ya kopo ya beili. Go ntse le go gobelela kgatlhano le dialogane tsa tiragatso ya molao mo tsamaisong ya go thapa mo sepodising sa Afrika Borwa. Seno ke go ya ka dialogane tse di sa itumelang mo lephateng la tiragatso ya molao tse di kgobiwang marapo ke go thapiwa ga barutwana ba marematlou mo maemong a bokonstable mo SAPS. Ba rutegile go feta gore ba ka thapiwa jaaka constable mo mapodising le gore ka ntlha maitemogelo ba ka se fiwe maemo mo tirong eo ba e alogetseng. Ano ke maitemogelo a dialogane le dintsi mo mathateng a tsa bosenyi, mapodisi le tsa forensic gareng ga ditiro tse dingwe mo ditheong tsa tiragatso ya molao. Ba gwantetse kwa Tshwane House le kwa Union Buildings gore tona ya mapodisi le MMC wa pabalesego ya baagi mo Tshwane ba ba lemoge. We've got members here with us. They've went to write that SAPS test. But when you go to check on the database of people who wrote, they don't appear because that test is being written by pencil. After the internships are not being absorbed, we have several people, different qualifications from your BA Law, BCom Law, LLB, forensics, policing sciences, but then we are not getting a job. And the problem is that
institutions such as SAPS and correctional services, they're understaffed. Ke matseka a le dikete di le 17 ga jana mo mapodising a Afrika Borwa a wa thusang baagi botlhe ba naga e leng mokgweleo mo go bona. Tlhaelo ya baitseanape ba forensic kwa di laboratory dingwe e baka go se rarabololwe ga dikgetsi tsa petelelo le polao ka ntlha ya tshalelo morao ya dipholo tsa diteko tsa DNA. MMC wa pabalesego ya baagi mo Tshwane o amogetse lekwalo la ditopo. It's not my prerogative to appoint people. I'm only there to do political oversight. There's a management team within TMPD who do the appointments and who draft the policies. But there's no restrictions in terms of overqualification. I can reiterate that. Bagwanti ba ganne go nela kemedi ya kantoro ya mopresidente lekwalo la dingongorego ba lopa motlhankela wa maemo a kwa godimo. Ba netse mmasepala wa Tshwane le kantoro ya mopresidente malatsi a le 7 gore ba tsibogele ditopo tsa bona. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Motho di khutlafatsa segong jono se lebala go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano go feta re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke a leboga ke a dimilwe ke le dumedise babogedi go gae a re lebelele maemo a bosa fa re lebelela bontsi jwa naga bo lebega bo itekanetse mme re lebelela go karolong ya Kapa go tla nna le gone go nna le makhubu go tla nna le gone go nna le lekhubu la moya o tsididi mme ka moso le teng lekhubu le nna le gone go tswelela mo botlhaba jwa naga go ralala karolo ya Eastern Cape go go karolong ya Kapa mme re lebelela gape mo bogare jwa naga go tla nna le gone go aparelwa ke muwane mme re lebelele di-temperature tsa rona Gauteng e lebega itekanetse thata Johannesburg e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 go go di le 24 Free Enageng ka digata di le 4 go go di le 26 Limpopo le teng mo provinceng go lebega go itekanetse thata Polokwane ka digata di le 7 go go di le 24 le Phalale ka digata di le 10 go go di le 24 Mpumalanga mo le teng go tla nna le gone go na le tlhabo ya letsatsi Emelo e tla nna tsididi ka digata di le 7 go go di le 23 Mbombela ka digata di le 15 go go di le 23 lebela province ya KwaZulu-Natal le teng mo provinceng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Vryheid e tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 9 go go di le 28 Pietermaritzburg ka digata di le 11 go go di le 27 lebela province ya Eastern Cape fa re lebela go bophirima jwa province go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Graafrenet ka digata di le 7 go go di le 27 Willowmore ka digata di le 9 go go di le 24 Western Cape le teng mo provinceng go lebega go itekanetse Riversdale ka digata di le 12 go go di le 21 Hermanus ka digata di le 15 go go di le 20 province ya Northern Cape fa re lebela mo provinceng Carnarvon e tla nna le gone go nna mogote ka digata di le 29 mo Thapameng Sutherland ka digata di le 5 go go di le 24 fa re lebela Free State le teng mo provinceng Bloemfontein e tla nna tsididi ka digata di le 4 go go di le 26 Wepener ka digata di le 15 go go di le 26 fa re lebela Bokone Bophirima le teng mo provinceng go lebega go itekanetse fa re lebela Ottosdal go tla nna tsididi ka digata di le 7 go go di le 27 fa re lebela Lichtenburg le teng ka digata di le 7 mo mosong Vryburg e tla nna tsididi ka digata di le 5 go go di le 26 mo Thapameng mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.